Kakasi Student Union jongka Law College haka arpuar tarik menta ubena ya yong hajar arpue kilalet ya kendu yu Professor Vice Chancellor ke School ba North Eastern Hills University Shillong banyakran halor ka jingslam ban penmi ya ka result jongki samla pule kiba pule ya ka postgraduate bar graduate jongka second but fourth semester. Habaya kran syakilat pakai khubor hadin bekiladab ya kundu yu Vice Chancellor u Alaric Karjana General Secretary ka KSU Law College ulayat hu ba nakalyang jong Vice Chancellor u ong ba ulashim kia ya kani bat ya ka result ka North Eastern Hills University an penmi no ha ubana Jemang Law College unit jadi kran jeng mutasi kalau batu Vice Chancellor jong kani ku kalau nak bentak Jingslam jong ke declaration of results ke jong ni ke exam ke bila dapat kau tu benai January berdaya ke second ke fourth ke third ke fifth ke Jingslam penil results ke jong ni kalau ke bala syam jing kena berok ni mau kemio ban assess ya ka overall percentage ke jong ni de hadian ke jing kan buat Vice Chancellor jong ni hu kila ong ba kin syam ya ka mata immediately but kumno by the end of this month, first week of April, I hope to declare the results. Kita some internal affairs, but menkiru kemla ban nomor kilong confidential in that manner, but kemla ban island ya baru kena intip dia kata. Jadi mostly try kalau benda nak benda come consisting the correction. Benda nak buat kita. Other than that, kalau confidential, so kemla ban island ya baru kena intip. Kiri online. Wala na kari online ru ki ka exams mengithwa mut ka ngithwa online tamba ngi submit ki script ngi submit biam sha ki institution jungi. Jadi ngila submit pat ki ha ke institution jungi ka syang pat ha ni hu ki sa ki ai no ki script. Ke kala bone henta ka delay no ya ki ba correct ki papers baru ke law college ke Tura college ke ba change sekarang mulai law jong law college kita mostly ki professional course ke bade jong law kim dunai ke si hajar ngot ke from town ke college jong ke badan Shillong ke weekend ke badan Tura ke la jong ke strength menta kim padan ke bala adab nomor mostly kin dab menta how ni this last semester nomor mostly menta baro ki final year su kinang dei ki bala ya ke 6 semester ya ke 6 semester ti kimpat conduct ke exams tu ba ke ba do kolong henta nomor ba chubuk mentai ke bepla ada pon tho ka am nyo result pon i ban tip kum no ka jingle ka jong pia ke exams te daga dikipun slam kum ni pot ka pedu unsim kena buat ke penie ke jinja ke jong kiru ba kemla ban dan ni ki assessment ke jong ki ban long ke overall percentage ke jong ki kemla ban assess ni kemla ban pen kuno banyak cekmat ada kene stream gede sisa ke ba ke bay ha ke let nomor ba shubu menta view 45% ne 50% ru buffin practice kala ko bani LLM ru kala hamge ap de daga jingslam jong ka ban declare results kumni pat kemio ban pet ya ka overall assessment jong ki don kat ki bat ki students pat ki kun jong ni ki rap ni ki pet ni tambalong kat kum ka jingang no jong ki ru kalong ba ko hi ban tip kumnu kun ni kun jong ki ki exams undergraduate but postgraduate kumjo nomor ka hap ya ka professional course ka second ka fourth ka third ba ka fifth ni lai dab jing sishan tambalong nim ka ban kerke ban pano ya ka third ba ka fifth nomor ina stable ki ha bunai march ke ni abstang ni kwa ya ka declaration yo ka exams ki bingla dab bunai jan ke jong ka second ba ka fourth